بعضی ها میگویند که خدا گویی گناهگار میشوی، باید که الله بگویی. آیا این درست است یا نادرست؟ بعضا زنها میگن موی سرشون را بریده میفروشند، این گناه است یا نه؟ سوال دیگری آمده است که ساعت را در دست ره عثمانی گناه است و یا پیامبرمان چله داشتند و در کدام دستشان بود؟ سوال دیگری کردند. یعنی من فکر میکنم یا سوال مثل که من زنی دویم هستم و میخواهم که مقصد 2 فرزند به دنیا بیارم، ولی شوهر برای من نمیگذارد که من مقصد فرزند به دنیا بیارم. یا شاید که مثال 2 فرزند داریم و باز میخواهم که فرزند به دنیا بیارم، یا اینکه 1 تا داریم و میخواهیم با 1 تا دیگر شود، ولی مثال پدرش نمیخواهد. همینجا مقصد وقتی که من خواهشون باشد گناهگار. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، پدران عزیز، خواهران و مادران مهربان، از خدای بسیار مهربان دعاگوی او هستم که الله ذوالجلال محبت و میل و خواهش ما و شما را به سوی بندگیش زیاد گرداند و ما را پایبند اطاعت و عبادتش نگه دارد. خدای مهربان تمام مهاجرهای ما را، تمام خواهران و مادران و برادرانی که دور از این وطن هستند، برای بهبود زندگیشان در هر یک جای مشغول کار هستند، خدایا هر جا باشند کاراشون در برار و کشایش و الله مهربان حفظشان که و در دلهاشون که بسیار مقصدهای نیک دارند، خداوند با مقصدهای نیکشون موفقشون گردان، با صحت و سلامت به نزد نزدیکانشون خدای مهربان برسانی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران عزیز، الحال در نزد من سؤال های ایستاده است و منتظر جوابند. خدا خواهد من با قدری لازم و درکاری به چند تای از اونهایی که الحال قوتم امکانیتم شود جواب میگردانم، زیرا که در پیش من سوال های خیلی زیاد ایستاده است و هر روز سوال ها پی هم آمده ایستادند، ولی من دائم برادران و خواهران عزیز شرایط یا امکانیت نمیابم که هر روز من به این سوال ها جواب گردانم. برای همین هر یک برنامه و هر یک برآمدی که می شود برای شما انشاءالله پیشتر شاید 2 روز یا 3 روز گوشزد میکنن که مقصد ثبت نوی سوال و جواب است یا یگان موعظه اخلاقی است. هر چی که باشد پیشتر برای ما و شما انشاءالله اعلانش میکنن. از این لحاظ خدا خواهد من حد الامکان حرکت میکنم که
بیشتری وقت ما در این مسئله ها، در این سوال ها گذرانم تا برادران و خواهرانی که با یک امیدی از ما سوال میکنن من برای اونها جواب گفته توانم. ولی برادران و خواهران عزیز، شما دانین که به نهایت سوال ها خیلی زیادن. من در یک نشستم شاید طاقتی تا 20 یا تا 25 سوال جواب گویم و بعد این دیگر مقصد ماندگی و خستگی پیدا می شود و از این لحاظ من سوال های زیاد در جواب گفته نمی توانم. ولی الحمدلله رب العالمین که اگر ما در یک ماه اگر 4 یا 5 سوال جواب داشته باشیم، قریب 100 سوال شما انشاءالله جواب خودش می یابد. بازم خدای مهربان توفیق های همه ما و شما را زیاد گرداند. الحال من انشاءالله سوال هاتون رو می خوانم و جواب هاش گوش اندازیم. نفری سوال داده است که بعضی ها می گویند که خدا گویی گناهگار می شوی، باید که الله بگویی. آیا این درست است یا نادرست؟ برادران و خواهران عزیز، اگر ما الله گوییم یا ذوالجلال و الاکرام گوییم یا رافع الدرجات گوییم یا شافی الامراض گوییم یا قاضی الحاجات گوییم، یعنی به هر یک این نداها، به این صداها، به این فریادها انشاءالله درست است. یا الله گوییم یا کریم گوییم یا رحیم گوییم، یعنی با این اسمهایی که از اسمای حسنا هستند، از نامهای پروردگارمان هستند، الله را اگر فریاد زنیم البته به البته نور بالای نور است. ولی اینجا در یک بعضی گوییم رسانیدن های نادرستی هست که شما خدا نگویین که خدا درست نیست. برادرای عزیز و گرامی، هر یک ملتی که در روی دنیا هست به همون موافق لغت خودش الله را نام میبرد، فریاد میزند، انشاءالله هیچ باکی ندارد. باز میگویم اگر شما با کریم و رحیم و قهار و ودود و هرچی فریاد زنیم به نامهای خداوند، البته نور بالای نور. ولی به شرطی که ما اگر خدایا یا خداوندا اگر فریاد کنیم، اینش هم انشاءالله هیچ باکی ندارد. مثل که در خوردن فقط کلمه بسم الله آمده است. پیامبر گفته است که بسم الله گوید و دستان دراز کنید. ولی الله رحمت کند امام نووی را در شارح صحیح مسلم میگوید اگر در دوام بسم الله الرحمن الرحیم بگویی و خوردنگیری هیچی باکی ندارد. زیرا پیامبر از این نهی نکردند که شما فقط کلمه بسم الله را بگین، رحمان الرحیم شا نگین. این هم مثل همون شما میتونین با اسمای حسنا هم با نامهایی که الله مهربان دارد فریاد کنید، خوب میشود، نیک میشود. و اگر با همون لغت هایی که هر یک ملت با خودش مثال لغتی دارد، مثال بینین همین ازبک ها هم خدا میگن، با اروس هاش بینین باک میگن یا گاسپد میگن، و همچنان مردمی که زبان انگلیسی دارد گات میگن یا گات میگن. مثلا مردم خیتای در
луғатошон аллоҳ ра шен меган. барами ҳар чизе ки мисол мардум агар бо ҳар як амон луғати худшон муроҷиати бо аллоҳ кунанд, муроҷиат ба он зоте ки яктост, бемисл аст, бемонанд аст ва сидқан бошад, худои меҳрубон дуои онҳоро албатта мешунавад. хулас бо аллоҳ гуфтанам иҷозат, бо худо гуфтанам иҷозат, ҳичи боки надорад. саволи дигаре карданд. ман зани дуюмам, ҳомиладорам, ду тифл зани дуюм ҳастам ва ду тифл дорам. шавҳарам намехоҳад ки ба дунё биёрам. аммо ман гуфтам ба дунё миёрам. оё гунаҳгор мешавам агар гапашро нагирам? яъне ман фикр мекунам ё савол мисле ки ман зани дуюм ҳастам ва мехоҳам ки мақсад ду фарзанд ба дунё биёрам, вале шавҳар барои ман намегузорад ки ман мақсад фарзанд ба дунё биёрам. ё шояд ки мисол ду фарзанд дориму боз мехоҳам ки фарзанд ба дунё биёрам, ё ин ки якта дориму мехоҳем бо яктаи дигар шавад, вале мисол падараш намехоҳад. ҳаминҷа мақсад вақте ки ман хоҳишум бошад гунаҳгор мешам. албатта хоҳарои азиз, дар масъалаи овардани фарзанд ин як неъмати бузурге ҳаст ва ҳар гоҳе ки фарзанд меоред, вақте фарзанди аввала таваллуд кардин, байни амино агар фосила бошад, фосила мақсад аз 24 моҳ то 33 моҳ, чӣ гуна Қуръон мегӯяд сураи аҳқоф ояти 15 ва ҳамлуҳу ва фисалуҳу 30 шаҳран, худои меҳрубон мегӯяд ки мақсад ҳамон ана бинем ки бардоштани тифл ва ҳамчунон ҷудо шудани фарзанд 30 моҳ, ё ин ки агар масъалаи собит шудани разоъ, яъне фарзанди разоӣ, вақте аз як зани дигар шир мехӯрад, як фарзанди бигем бегона ки барои фарзанди разоӣ мешавад, 2.5 сол аст. 2.5 сол ҳаст. яъне бояд мақсад вақте фарзанди якум ки таваллуд шуд, то 2.5 соли ки баъд фарзанд мақсад бояд шир хӯрад, дуюм фарзанд ба дунё наояд, ин беҳтарай. ира мисле ки дар ана бигем ғайла меган. ғайла пайғамбар дар ҳадис овардааст ки ана вала тақтулу авлодакум сирран, шумо фарзандора ба қатл нарасонед пинҳонӣ. пинҳониш ҳамин аст ки дар ҳамин давоми оли 2.5 сол фарзанди якум шир нохӯрда, фарзанди дуюм вақте ки ба дунё меояд, аллакай ҳисоб кунед ки фарзанди якум 2.5 сол шир мехӯрд, вай аллакай дар ӯ аз ҳисоби шири модар тақвият пайдо мешид ва шири модар ба фарзанд бениҳоят нафъҳои ва фоидаҳои хеле зиёде дорад. вақте ин фарзанд ки дар қади ҳамун модар ки пайдо шуд, аллакай ин шири модар дигар гӯем ки аз байн меравад ва ин фарзанди аввал дигар шира ба пуррагӣ хӯрда наметавонад. хулас дар байни амино фосила бошад то 33 моҳ, ин беҳтарай. ин беҳтар аст, яъне 9 моҳи шикам ҳисоб мехӯранд ва 2 соле ки бояд ки фарзанд шир хӯрад. ҳамин ҷамъи ҳамира 33 моҳ меган. иншоалло фарзандо баъд мақсад худо хоҳад бисёр хуб меянд, бардам меянд, саломат меянд ва модарам ва падарам дар ҳамин байн бо
мақсад хеле як оромишу осудагиро ҳам боз эҳсос мекунанд. тасаввур кунед ки оли фарзанд мақсад вақти оли ҳамун мушкилоту ғамшаи оли нави яксола шудагӣ дар фарзанди дуюм ба дунё меяд. ҳамон ҳоли ҳам модароро бинед чӣ қадар мушкил аст. барои ҳамин яъне ин ман ба хотири он гуфтам ки инам масъалаи даркорӣ ҳаст ки байни инҳода шумо як фосила бигзоред. вале масъалаи ба дунё овардани фарзанд бояд маслиҳат ҳамаи тарафи зан ҳамаи тарафи шавҳар ҳар ду розӣ бошанд ва баъдан мақсад ин фарзанд бояд ки ба дунё биёяд. ин нур бо болои нур мешавад. аз ҳамин лиҳоз бисёри вақтҳо ман дар ҳамин масъалаҳо баён мекардам ки масъалаи дузанагӣ ё сезанагӣ бинем ки инамтари баъзе мушкилотҳо дорад. ҳамин бародарои мо бигем ё хоҳарои мо дар ҳамин масъалаҳо оли нотайёранд. занам мегирад зани дуюма мегирад боз ҳамун шартош ки мақсад фарзанд намекунӣ. мада фарзанди ту дар кор нест. масалан ман зани аввалум фарзанд дорам, ҳолон ки ин занам ҳақ дорад охи ин зан аз зани аввал ҳеҷ фарқе надорад. иншам занай, иншам мақсад масъулиятҳо ба зимаи ту дорад. ира маҳрум кардани фарзанда ту ҳақ ҳам надорӣ. барои ҳамин ин масъалаҳоро хоҳаро бародарои азиз хеле ва хеле ҷиддӣ бубинед. маслиҳатҳоро чӣ қадар мисол дурандеш бошед, баъд мақсад даст ба ин кор бзанед. саволи дигаре ки омадааст, баъзан занҳо мегӯянд мӯи сарашонро бурида мефурӯшанд. ин гуноҳ аст ё не? албатта хоҳаро модарои азиз, мо ҳақ надорем ки ана мӯйҳои саромона мисол буридаву ура мисол як маблағе монему фурӯшем. яъне ҳамон пули ҳамо барои мову шумо дуруст нест. вале дар ҳадис дидам, ҳадиси аби салама ки имом муслим меорад, мега кана азвоҷу наби саллаллоҳу алайҳи васалам яъхузна мин руусиҳинна ҳатта такуна кал вафрати. яъне занҳои паямбарам мӯйҳои саршона мебуридану вале аз шонаҳо поёнтар, яъне аз шона боло не, яъне худшона мисол ҳаммонанди мардҳо намекарданд, балки аз шона поёнтар, зеро ки дар зан мӯи сар ё мӯи дароз ин бисёр як зебогии ӯ зана бо зоид мекунад ва дар шариат ҳам ҳамчунон ва я мисол буридан ё ӯро бурда фурӯхтанаш иҷозат нест. аз ҳамин лиҳоз ин кора хоҳаро модарои азизи мо бояд накунанд. ҳатто ҳамон назди дарвозаҳомон ҷугиҳое ки меоянд барои харидани мӯи сар, не, мӯи сар аслан аз нигоҳи шариат мӯи сар баъзе латтаҳое ки мисол истифода мешавад ё нохун ҳар як мисол гӯем ки ҳар чизе ки аз бадан ҷудо мешавад вая бо мувофиқи ҳадис зери хок карданд дар кор. ӯра зери хок мекунанд. ӯра мисол маблағ кардаву фурӯхтанша иҷозат нест аст. саволи дигаре омадааст ки соатро дар дасти расмонӣ гуноҳ аст ва ё пайғамбарамон чалла доштанд ва дар кадом дасташон буд? масалан соат аку дар замонҳои пайғамбармон набуд бародарои азиз, вале ангуштарӣ бигем ё чалла мегӯянд ё арабаҳо хотам мегӯянд. ира ман дар ҳадисҳо дидам, ҳадиси имом бухорӣ дар рақами 3106 аз ҳазрати анас ривоят мекунад ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам кана хотаму наби саллаллоҳу алайҳи ва саллам фи ҳадиҳи ва ашора ила хинсир мин ядиҳи люсро. ира ана гӯем ҳам имом муслимам дар ҳадиси 2095 овардааст. пайғамбармона мегӯяд, ҳазрати анас мегӯяд ангуштариш мегӯяд дар хинсир буд. хинсираш ина ангушти майдара арабҳо хинсир мегӯянд, инаша бинсир мегӯянд,
инша вусто меган, инша саббоба меган ва инша ибҳом меган. барои ҳамин яъне дар назди ғайри мазҳаби имом шофӣ, яъне мазҳаби моликӣ ва ҳамбалӣ ва ҳанафӣ, меган ангуштари пайғамбар дар дасти чапуш ва дар ҳамин дар ангушти хурдуш буд. имом шофӣ ҳам ки ҳадис дорем бо дар ин бобам ки пайғамбар ангуштариш дар ҳамин ангушти хурдӣ буд, лекин дар дасти ростуш буд. онҳо мақсад ба дасти рост рафтанд. ин се мазҳаби дигар ба дасти чап ва дар ҳамин ангуштари хурд. яъне гӯем дар маҷмӯъ иҷозат аст назди уламо ки дар яке хинсир ё ки дар бинсир агар аз ҳама ангуштарӣ истифода кунанд, ангуштари нуқра, тилони нуқра агар иҷозат шавад, иҷозат аст, иҷозат. ва ба ривояти ҳазрати алиам ки наҳӣ кардан пайғамбармон саллаллоҳу алайҳи васалам аз ду ангушт, яке аз ина вустову аз саббоба, ин ду ангушт мақсад ангуштарира манъ карданд ки дар инҳо истифода накунем. яъне ҳамин ду ангушта мешавад ки мо истифода барем.